družina čarobne travke za sve djevojčice i dječake. Djevojčice i dječaci, dobrodošli u novu mravotičnu, famoznu epizodu Mravko, Travko i prijatelji, u kojoj smo svi dobrog duha i svi se družimo. Ma šta se ovo ovdje dešava? Mravko kaže da se osjeća kao da nije važan i kao da ga niko ne razumije. Ja sam samo rekao da su moji trikovi najkorisniji. A ja da je umjetnost najljepši dar. Ja sam samo pokušala da ih pomirim. Pa meni se čini da je vrijeme da poslušamo priču koja će, brate mili, ovu svađu smiriti. Mravko, šta ti kažeš o tome? Jesi li spreman za to? Takvu priču nam može dati samo ko? Stari. Mudri mrav! Učitelju naš, čekamo te. U jednom mirnom i zelenom kutku mravinjaka, gdje je trava bila sočna i šarolika, živjela je posebna družina malih prijatelja. Njihova imena bila su Mravko Travko, Mravka Plavka, Mravka Crtka i Mravka Graška. Svako od njih imao je poseban dar. Mravko Travko bio je najstariji među njima, poznat po svojoj mudrosti i sposobnosti da nađe rješenje za svaki problem. Kada bi se družina suočila sa izazovima, Mravko ih je vodio i smirivao. Njegova mudrost učila je sve. Strpljenje i razmišljanje su ključ. Mravka Graška bila je najbrža u mravinjaku i prvakinja u bacanju graška u dalj. Njena brzina i spremnost pomagale su svima. Brzo je stizala tamo gdje je bila potrebna i podsjećala druge koliko je važno pomagati. Mravka Crtka imala je poseban dar za crtanje i izražavanje emocija kroz slike. Njena umjetnost bila je tako životopisna da je mogla prenijeti najdublje poruke. Crtkina kreativnost nadahnjivala je družinu da uvijek traže ljepote u svakom danu. Mravka Plavka imala je dar za dobrotu. Zračila je mirom i ljubavlju. Plavka je imala dar da pomiri posvađane i učini da se svi osjećaju voljeno i prihvaćeno. Njen dar učio je razumijevanje i ljubav su najvažniji. Zajedno, družina čarobne travke pokazala je kako različitosti čine snagu. Njihova priča učila je mravinjak i cijelu šumu da je svaki dar poseban i da je važno cijeniti i poštovati druge. Svaki mrav koji pronađe svoju posebnost, poseban je šumskom svijetu. Jedinu osobinu koju mravi iz družine čarobne travke ne priznaju jeste ljenost. Okupljeni čarobnom travkom živjeli su sretno i složno. Zajedno mogu sve. Stari, pa ti si nam ispričao priču o ovoj lijepoj, predivnoj družini. Mogu vam reći, Plavka, ovo će biti zanimljiva epizoda. Idemo brzo da vidimo šta nas čeka u našim čarobnim kucima. Mravka Crtka, da vidimo šta se to kod tebe danas crta. Danas crtamo sami sebe. Šta, sačekaj, Mravko, nije mi jasno. Je li to znači da ja, iako nisam mrav, mogu sebe nacrtati? Naravno. Pa hajde svi da probamo, da vidimo. Mravko, šta ćeš ti prvo nacrtati, da vidim? Naočale prvo, ja ću prvo svoju glavicu, pa ću dodati sebi repić. Kako ovo izgleda? Nije repić, znači ni slučajno kapica, ali evo ovo sam ovdje stavio kao da ispadne kao da imamo ovu gumicu. Dobro, Mravka Crtka. Pa ti si super, djeco, vidjet ćete kako je Mravka Crtka sebe divno nacrtala, a boga mi nije mane ni Mravku Travku. Jedan osmijeh. Ne, ja sam dobio ovo.
Ali Mravko, to je tvoj onaj čuveni potpis, ti se tako od djece potpisuješ. A da vidimo kako izgleda portret kada to nacrta prava umjetnica kakva je Mravka Crtka. Bravo. Djevojčice i dječaci, Mravko Travko čeka i vas da pošaljete svoje portrete, pa da vidimo, tu će biti Mravka Crtka koja će se sigurno oduševiti kada vidi vaše radove. Dobro, super. Idemo kod jednog člana, jednog lika u našoj epizodi koji jedini nije dio ove družine Čarobne Travke sa mnom. Znači, samo nas dvojica nismo mravi ovdje. Dobro, Magic Boy, pozdrav i šta imaš za nas? Pozdrav. Danas imam trik koji pokazuje da je družina uvijek zajedno. Ovdje imamo jednog mrava, ja u ruci već držim drugog mrava. Ovog mrava ću uzeti, ovog ću stisnuti u šaku, puknut ću, ovaj mrav je nestao, teleportirao se kod drugog. Bravo, pa to je teleportacija. 2 novčića zaista jesu. Pa bravo Magic Boy. Djevojčice i dječaci, znate šta me sada zanima? Kakvu je pjesmu Plavka odabrala o družini? Mislim, o družini čiji je ona član. Mora biti neka posebna pjesma. Dobar dan, princezo Mravinjaka. Dobar dan. Danas imam Graškinu najdražu pjesmu. Pa mogu se ja pridružiti tom pozdravu. Pozdrav za Mravku, Grašku, Mravinjaku, našu drugaricu koja posebno voli ovu pjesmicu. 1, 2, 3 i... Mi smo družina Čarobne Travke, za sve djevojčice i dječake. Mi smo družina Čarobne Travke, za sve djevojčice i dječake. Ma bravo, djevojčice i dječaci. Ustanite na nogice da plešemo sada, jer dolazi plesna škola našeg Mravka Travka. Mi smo družina Čarobne Travke, za sve djevojčice i dječake. Mi smo družina Čarobne Travke, za sve djevojčice i dječake. Djevojčice i dječaci, budite i vi prava družina. Budite kao Mravko Travko, Plavka, Mravka Crtka i Mravka Graška. I budite kao mi u emisiji. Ne fali ni Magic Boyu i Latifu ništa. I da vidimo šta ste iz priče o družini naučili. Danas smo naučili da svako od nas ima poseban dar. Najveća snaga je u različitosti i prijateljstvo i ljubav nas povezuju. A sada, maestro muzika! I veliki, i mali, i ljudi, i mravi. Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako, nad dobrotom bijem, veselo se smijem. Ja sam Mravka Plavka, princeza Mravinjaka, sve je kod nas tako, veselo i lako. Mi smo
čarobne travke za sve djevojčice i dječake. Mi smo družina čarobne travke za sve djevojčice i dječake. Za radost, za sreću, za ljubav još veću drži ritam. Bravo crta! Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako, nad dobrotom bijem, veselo se smijem. Ja sam mudri mrav, znanje mi je dar, naučit ću mraviće sve te lijepe priče. Mi smo družina čarobne travke za sve djevojčice i dječake. Mi smo družina čarobne travke za sve djevojčice i dječake. Najbolje da stanemo kod crtanog. 1, 2, 3. Mi smo družina čarobne travke za sve djevojčice i dječake.